Kad se tiče štrajka upozorenja, ja sam održao sastanke sa predstavnicima sa grupacijama sindikata. Oni su potpuno informirani, znači, o stanju u budžetu. Oni su potpuno informirani o našim nakanama kao vlade, da nećemo prodavati iluzije, da ćemo raditi, znači, transparentno i svako ima pravo u okviru zakona da traži svoje, znači, pravne te izlaze, pa tako i današnji štrajk upozorenja vjerovatno ima svoje neke ciljeve, naznake, a mi kao vlada nećemo sigurno obećavati nešto što ne možemo ispuniti. Što se tiče odluke o angažovanim namjenskim sredstvima, ne znam šta ko kaže i kako kaže, sve urađeno je sukladno zakonu, da je napravljena pozajmica iz namjenskih sredstava. To su namjenska sredstva koja koriste određena ministarstva, tako da bi se plata mogla isplatiti danas i prema mom saznanju da je plata negdje oko 9, pola 10 već prošla i da tu nema nekih problema.